pibor update bo so din ka yan dola nto update le karpala ayan delete le me din nga la jiba pam ne yani karpala ayan delete le ma nirbo pam jani especially bi whatsapp bor update bo be delete le me kalap ta download za palle karche ka losser be data ne ma ne bi chat shanga dem be whatsapp ma puni ayan do social nto update app bon ku tu am play store nti type app ma yule kama whatsapp ku type on whatsapp den yina anye update ka click update ma ka gulle ka di download nage ka yole app ma update ma ka whatsapp konko anto zango ma update app kam dem bor update a phone ma pune kanyen tega ibor community shale top traders ne be in yar la bam mi trade den 20 yalanga na join ka to nyar free signals ka to nyar bin shak kam zankpa trading community ma pune bin shak kam den chana link shabe bayo mani click kamle ka join la community ma nyunu mona da mo video so anye kwa ma ka like ka share ka comment ka repost din yan ci arpa gbam ya ka gbanya ampa ya